Perjolo sehari malate pada cuaca malate kan dita saluna. Ala totong dan itu dita ay kasom. Diniaw dihita ka sila mira di seperti kenon. Boy tarak marpungo. Ima di bawah seperti yang pinapanapunta bersama atasi manargan aban. Buru beri do pautu. Ala ni di basa tikyom. Dita nalaw mabutugon-nugod tameta. Ima di serata. Ima di batang yang atas ditambah kaputulu. Di bulan 10 tahun 2024 alani asana sekolah tersaluna di bagasan nakka arigaso do lakirawa jadi perjolo silo nami di besar tikyon perjolo manno nita buat sama tuan godang ta duka salpu mabuto ni godang anno mengalia mehita tuluhan bakar janang moro menudor hanami kira mengarap mengalia mehita ni dor hanami ba habis maranta gabi pa, mga dia minta betuluhani, duko salpan ng mga dia tuluhani. Maggodang man nun, ni mahana kulolo muna. Saya nung bugoto ni ko, aggodang kami nung kulolo muna. Upasatay man mo ito hamang karajyan ng muro namin. Saya nung upasatay ito hamang karajyan ng muro namin na sonyo niya kapaw sa luna. Baru nung romahan mi siya manawanabi kami sa luna niya ka karajyan ng muro namin. Ba, akarajyan ng muro. At hindi na si marangalaban. Buru beri nang ibebere sosong yang dia kepopu. Imana mangido ang pertanyaan di basa tikon. Mangido tomat dari batasan kian. Di laut di bata di hanak kagabinan nila. Sino pa pernah terlumog dia katorot na julmao. Nang semono dia kian akon namin. Dia ka pangaratuan. Dia ka nang alul perkarijuan. Asal dia matututo akan mangidor. Dapat dia ka perkarijuan. Sosongin ang dia ka anakon namin. Dia ka namin tuwa ka pendidikan. Totok matong diletuan harus star tokan nang to. Nang dia ka bangarato totok diletuan ay baso. Asang kian. Nonto mariusun sa luna. Dihami di puno parnek pun namin. Lima borsa mengatasi marganaban. Terlumumi ma. Di paparnek pun namin borsa mengatasi di Kolwedo. Nang songni di dua kecamatan Koliriri. Kualihulu narong di dua jauh. Alani amang perembusi namin. Minalabulan namin ma. Ima. Gudang nani besar tekyon. Nang pura lulung nami betok kapataraja nang nakacerigada nang somoni nang cu akasitu na toro ala di doha nami permisian nami alun mo panjol to manta situ bisa dia malade ma dia mo dia kana orang lobi dia kami nomor hulun baru di besar partikyono di ma di perpungan aja di besar sadariok alulong majoro tu taluna dihamak kan marang nang dia kan marang tubuh nang di borga meber mula tema permisian jurna meletup pasal jur melegabi dan mamang goda sebalas gedung ma tu gedang mulabi biasa lihat nanggap kabahuran terlumo ba di tadi paparan do kita bersama atasi marganaban buru bibere nang ipau pu di basa patiko di nama dia mai tadi basa tiko di natulhan ma dia tita baru pe sa meta tokin nata ram meta doka raja nang burta saluna ba mamang gudang lieti
Talibon majuyo di kita kagabi ng luna. Asang giya boy mo siya. Patupahot ka nga nagbibigay siya mo ang takkan ng ito. Kalubuhin mo. Di gumata di paparang natutabas ka mata si Margarabat to ka na laho. Jadi asang giya basa ko magiging nagkanagapun sa sikyon. Doon ang mga itasalin na asa ay nestabrado na paningguman di kamo po. Kaya matama to sinagdura sa luna na itong di paro. Matutu. Asa hindi masigok ka walang may pangaruna. Ito sa nito. So dia ka magpuwata. So ka naman silulu pag kita dia ka maranggo. Kaya matalibata matong namanggol na ka. Matutu. Jadi dulu raso ni marihitap ka na walang magtuwa tayo. Buat araw mo kaya ka dyan sila juga. Kasi ulo na namin po sa mga tasi. Sa tabaw po. Yak pemajo piring yan. Bahay gusi na kasi niya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kaya disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus
alas maroham muna katulang ate. Oh, lanjut kamu. Ini nang sulima dia mula permusin nami. Alarong udah pinahurang. Laos pasok nami tu udah jadi udah nami udah pulang nami on. Kami mah usingan aku partu sih. Udah bagai ini bagai. Marsok bahami 10 jari-jari pa 10 si majujung raja nami datung suku gorohan nami ima diulat ta pertamiangan di tanggal 10 tolu bulan 10 ima atas nama opung nami manang hamu nani hutolang nami hula-hula nami borsak mengatasi bolotong songonipin aking berupa sakti pabainan nami siap kami gelengmu kami ako kamu mahami tujulan na riyon 2 tahun ni
bulan 10 tanggal 10 tolu sahak maniat kami yang muna itu kami sa luhut na kageleng muna ulehe siya nun udengga siya nun partami nga taon kami kageleng muna mendukung do lasmi rohani sa luhut na kami geleng muna marulupok hula-hula namin dohonon namin masongon idok na nama tua si titik main nasi gopa golang-golang pangarahuk na bolotung berupa sakti pe songon berupa dukungan nami manang tupak nami di ulau pertaniangan di Serarion di Batama namanggohi pasu-pasuna kami akot kamu mahami jadi songon ini mahita geleng ate bolo tahun ini bulan 10 tanggal 10 tolu dak kola songon ob debab benata ikobar bunga-bunga do sulin lo benot tahula-hulan tahun ate hite ditanyang ni hula-hulat ate ido unang may biyerro dah unang may biyerro tong alairo mar bunga-bunga unang gabi may biyerro ate jadi saya mau maniluluan jumpang na ni jalahan songot kami yang ni hula-hula itu kami agar geleng muna mulai ate masak kami geleng muna songot ni mahata sak kami masak kami matu hula-hula nami nagoyang ini ido Mari bergoyang bersama keyboard gondang ulang dongeng ibarat batu sopi ulang mainan mengerti pihanan kita seperti pikiran ikut kita duduk di pikiran kita bergoyang bersama musik gondang mari bergoyang bersama keyboard gondang bersama musik gondang mari bergoyang bersama keyboard gondang
Pinaido Masudahon Unang saya usia Apa minang ko Olong rola Parga busok di maaha Boro-boro di maaha Boro-boro di maaha Parga busok di maaha Boro-boro di maaha Boro-boro di maaha mulai harwat umat masa murah. Marhine Tania,
Tuhan marmuta marmuti alai dan sapi terus kusi malakatu rapon hahoro lagi dan nasohu haring naso magulanang matahiya alay tungso marharoa anak ng Bolivia Asino ang dia Tuhan unang kasonua Tuhan orang Tuhan ulos ito pertamiangan dia putar bosan mengatasi mulai sejarahnya di tahun 50 Maret sampai ke sonare alani di hangur nami do hera nami di baik kamu lagi demuna masih hol mengabi-ngabi anggiat marhideon sudah nereon martami yang baami tutuari dalam arti nani masalah yang puntai tuari beri tangi hodo elek terus tangis tak
marhitay ang giyaman mulai sadaryo Panginoon namin di tamyang namin tutuhanin sa tigumahan mo mga nangyari sa ulit di munay asimarohan ni Tuhan sa dijakong may madjakong mapertol di muna madjakong pardaging muna asa hata Panginoon namin matuhan mo parbotir pirma po kibal-bal sa lawan pirma to di matsulan na rin julu-julungan ang panguan nan sigabian dihagabian dan doa mau apa yang ama pirma to di muna mang goto buru pirma to di buru jakom matam yang nami hamid kasih bapak mo sawani nang hamu amang pirma to di muna jakom kamu matam yang nami kami yang dia puntai asang dia dapat ada boru hamu tujuan dari ada sawani ma di boru jakom kami yang tai da boru da habang mai pangirot tai di jalo de bata da boru da posro hanami ikut jakono mura na sudah pangirot nami do pangirot tai martangangi mari Tuhan de bata tujuan dari on di jalo ma pangirot tai sudah gami ma Doho acara siap kami geleng muna. Jangan dong biate, abang anda, adong gabi. Alam nang sikop siap kami geleng muna sa luhut na. Buru, bere, ibebere, doho pahopku. Songoni ng hela, doho ibere, ibebere. Upasat kami matuhamura jadi hula-hula nami. Hula-hulay nababat. Malihatin ma. Moliate mariamu sonare habela na bungu kita dia mangido tong inangi ikut di jabunasi de sonare tahun 2005 tahun 5 dos turata Wah, kalau surat kan berarti di sini aku mati jauh ni amaniar nate jadi perningo kita selalu besi bahwa tetong macam termadungani, tetong merongat termangubuhi di dalam jaya kasus saluna. Ini sorry madita saluna, parjolo kita dok majolo, tulhadi, horas. Dari mana kita? Horas. Permisi kami. Ditahui nama ini bang matu manuatan. Ala nasi top, tiap kolon kami di besar tiktok, bang masih ditelas perlu matu asap. Mata siniadan buru bere ibe bere nang tong papu dinasik kau pulot tay ma ditaringan dia kapar ngata nang dia katanya tato karena itu orang dia betul di mata Tuhan salu ngadi kita salu na terlalu ngumi ma di tolok di pinapar ima di paparan ke putar bosan mata siniadan narung di 2 tahun las maru itu sima misale nang dia kulot ta Tuakar mayo merawat kami dulu yang terpatah di desa Tikiok. Merawat kami seorang orang berbeda kahari tahu tak. Mungkin ada dia kahalangan lalu ni. Terlumumi mah dia ka dongata. Negara nama dari bahasa kapal saya itu. Sehingga bagaimana tidak ketemu yang tanah kaningan. Jadi dia tumibu dia kaya pasok di Indonesia. Nah soalnya dia ka dongata dia kapal delanion. Sehingga mah totong. Di pas na sida dia kapardalanion satu tongan ni dua tato karena itu. Jadi kalau situ dia kalau tersalutna dia kata seperti keron pos rata dia kan yang bari di tahun berikunan mo. Mabecro ama dia masuk bulan nama di tahun 2025. Jadi mulai mendokter di son ikut saat dan udah ke surata asal boleh tapi ngumuman asal minggu 2 tahun ini jadi ulala mungkin di zona teh tahu anak ikut pergi asal dus doang mo asal boleh ngumpul di daerah dia betul mandi sungai apung do terluka do sungai kare do dus maruamu anak colari ngalong nggak dilupuli
asa sangat dikayai jalan teruri tidak dikai asa sangat dikayai Tunjambala nalobagi
opo nami. Di sude papay na munay. Moliate ma tonon nami di hamu. Ang kiat matujulan naryo. Gabi manindul muna sinu pinamuna sehat di hadal maut. Lantaban madu hadal maut di hamu sude kapageleon nami. Molope. So ini napinato bumunay. Molo hatakku pe siya nawal di hamu ka helanami do kapageleon nami. Unang palsa diri hita damang na nasa tolak tado ta alana guarra pertamyangan do. Jadi unang adong marjuni roha iko maras ni roha do sudi. Alana kita namang itu tamiang do. Sesio do sejarah amro sarana tang sa pudolo pino mamane tek duku. Alanya alana sesuai do sejarah do punta. Sebelum tahun 50 boy madorokku. Asal ada naik guru mate, asal ada naik polisi mate, asal ada naik kepala dusupe mate. Jadi marhite tahun 50 di pukau putih apartemen ani. Mulai ada mani Tuhan di hatoro pengadong, molo pena parpaka tagelle pehita ngadong be na sakko di pamarenta be. Molo pinopor yang putabor sa mengatasi. Alani ditanyang tujuan narion. Saya matinani berbinege matuhan talibata. Saya ditambay mapasok-pasoknya di hita sudah. Kan lumo lima di hangburu nami. Takas di lohonokku. Murahan na jing nomor buru. Siguro marapot muna pasok-pasoknya kaburku. Doa kamu kabar kurok ibeberek kurok pahokku. So ini masih lohon nami di hamu. Geleng nak sudah. Jadi senari pe yang buru. Doa kamu kageleng nami sudah. Laro mahami. Menabe-nabe hamu. Baik kamu atau kamu beber semua. Nama kami, baik kamu mau musik pasu-pasui, asa terpasu-pasu